เลยพี่บารองอีเปลี่ยนสบายพี่ช่วยทุบขบวนมันตากระจานเม็ดชาวบ้านผ้าชีขบวนกับแบบนี้เงินเป็ดช่วยกันมันประกองสันองค์มันตรงบะดูกรีอุนรันดราโมดีบลาละมันเป็นมีกรรมทำไมฮารุพรากโลตลีฮากิลายฮารุเซาสนัมบลาละเป็นเรื่ององค์มันตรีรังบะดูกรีอุนรันดราโมดีลอร์กจิงทูบันเซตยับอยู่ประธานบริมกับอเมริกาอุโดนัลด์ทรัมป์บัดอ่องบากจิงเล็ดดอนบอร์กัมดอนจักรฮากิสันประเทศบัดรีสัญชาติปัจบะมีบรรยากาศนัด Women and Child Development ยากจึงเตรียมมิชชั่นสักทีบัดมิชชั่นบัดสัลยาหาเมกาลายาบัดอันเป็นเด็บยากจึงมารมดยากจึงยามหากบักกุจงบนายในตุ้งยายพิเศษจึงเตรียมเพลงจึงเชื่อมจึงกินองเล็ดนองวันกิคุบอร์กิบปัญญาMenteri Rang Badu Keri Narendra Modi ulang bagi jumpa kami thamai hadu praklor teli hakilai hadu saus nam melala kalapan sengap jari kitu kiba pensap yang kubor ham saya sepangga jing kerduk kam habak dawe kai pot jong ka RBI ka badang shen halor ke jing hen jing dia jong ki kam Modi ulang ba ke jing penroi ki sap ba ke jing yo kam kalong ke badan kam ha keri bat ke sarkar jong u kotrei ha kani ke bentah Presiden berim jong ke Amerika Donald Trump ulaman saw na kajing sya siat ha kajing yalap pajba kajong habatla Pennsylvania hendin kamit we urip king atiar bat we urip pajba kilayap ha kate kajing sya siat Trump ulakelan hamadan bat ulayo jing yada na ki agent jong ke Secret Service hadin bala sawa ki kuli kat ba udang a jing kren kat kum ke khubor layathu bamanta ulayo ban mi no na kajaka sumar hak juga por Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ulah penrem jur ya ketika kam thombor baru ulang ba kajing let don bor kam dan jaka hakasan perthe bat keri sensyar pat ba katanan Women and Child Development jong sarkar pedeng kala kmi bnya ya kajing ya chaprang jong commission khakti bat commission bat salya ha kajing lang jong ka program approval board kabasan hanong ba shalong kajing ya kran kilong halor ban kentiu ya kerukam penyat bat kejing mang pisan nak bentar ke skim kum ke beti bacau beti parau bat kejing penbha ya kirukam ajing rap kerke kejing mi bakongsan na kan kejing kran kiken thop ya kejing thmu ban pentreka mi kelat ajing rap akapor bakerke bat ban penklan ya kejing la jong kitnat lang ba kejing ajing kai secretary Anil Malik ula penlong ya kejing la jingo ya kejing lat gro da bakdo ya kejing penbha ya kejing ai kam ya kejing ai bam bat kejing trelang bat kipat ba apa ke ICDS MLA KUDP ba Meral Bonds mula banjur halor kejing dan kam kerki ya ke inline permit ha Meghalaya nang bantel akam ya kejing wan buhai senong baan ki banabar da ka kedau kejing kiu jong kejing jaha ka ba keseng balang ketelasi ya ki kot kisla jong kinong belas ni uba mula banjur ya kejing dan kam bandon kejing thok ki babiang ya kejing rung bat jing mi Ukentui ke sarkar bakadai ban penstat ya kejing ajing menjur ya kami Meghalaya Residence Safety and Security Act Amendment Bill bat ban yo penteri kamno ya ka hapok kejing dalam ulat ke jela upagu Johan 2021 where the Meghalaya Residence Safety and Security Amendment Bill which is still pending to get an assent from the Governor of Meghalaya. So I would through this point of time I would like to urge that the government to pursue that His Excellency the Governor of Meghalaya will give his assent to this bill so that it will become full-fledged an act so that for time being that we don't have an ILP for time being we still pursue this matter with the Government of India. We will have the proper implementation in letter and spirit. The Meghalaya Residence Safety and Security Act also, it will help to many extent to curb the entry of illegal people. Menteri Badai Kami Yatnat Boarding UAT Mondal ula pentip ba kajing maramat iya kajing king umyam an pendap ha kabekut jong benai naitung kini kalongkum kadak jong kajing baha nak bentai kipat ba namar ba kajing maramat ya kajing king umyam ka bala sedang nadu ka sautrik no pra jong senam baladap kadang yai beteng ban wan ra jing yakinong nang wan
baman laga sengi habaro arliang jong kejingking umyam ha kaba kejing thang kali kapoi hadu sahau kenta ki sengi kut tayo ki dei ki sengi susi ki nong le nongwan ha kaba bon ki kali jong ki nong le nongwan bat ki nong jungok kai perthei ki bat ki kali shimet na asam ki ba persang bandung sepo kanong ba bat se ki we pat ki jaka ki la shem ki jing e ka ba kraw namar ki nong le nongwan ki haban pen lut por hadu sahau kenta ban ya lung ba ya kalenti na umyam se shalong Ka State Working President Jong Seng Congress ka deborasi marak kala pensyai bahkan yakun ya ke election sidang semai hagam begre da ka bakdo bakam dei na kate ka than kala penskem ya ka jingkular Jong ka Seng ban bot ya ki rukom trekam da ka bawer ban jet kertong ha ka ba 4 la ban jet kertong hadu menta ka syuki gam begre kala tli hadin bau MLA usaleng sangma ule ino kam hadin ka jing job jong ui ke election lok sabha natura Kamarak kayaro ya kajing buram jong ke constituency ya kapateng jong usangma hanre ka kedo badai banlong pikir wat la keseng kayo ya kajing job ha ke election dangshan to contest because I'm not from that district. See, we have a party ideology procedure. Definitely we will follow the party procedure. Okay, when time comes we will ask, we will invite applications and all. So whoever wants to apply, they can apply. In democracy, we will not depend on one candidate or two candidates. Whoever wants to contest, they can apply. That's it. So far till now, we have not decided anybody's name. Ka Shillong College kala nang roy bat kala kenjo sa uway pat maumer ha kaba kelabu yung mau nung riem ban penhe bat penyar ya keslam aji hikai halai lengkot laya soy ya kesekolar te jutang hapdeng gebor penyar jong ke college bat ki klik nong sensyar jong ke ilaka halai lengkot kabala penkot da kejing IT kot kisla ke biade bat kijaka putang kejing bu mau nong riem ka peni ya kejing ya saprang bat penhe ya keslam aji hikai bat ban pensuk iki samla ban yo rung ha kijaka pulih ha kejela UMLA ka BJP uba sanbor shulai lapan ku buram ya kiriu shimat ki bala paunam ha ka State Convention Center kum kadak ban itu ya kajing job jong ki ha puli puthi bat ki hagi kamilakai ula sam kusnam da ka pisamar arpo hajar tengka syakisan ki breu na ki jaka puli beper bakentup ya ka Fernando Speech and Hearing Center bat ka lumparing via Pith Secondary School shu ipriska pengrup ilayo pdiang silak tengka na kabenta kajing tibet jongka ha kajing lakai arm wrestling kabalalong kum kajing kersan ya kajing simbenta jongka ha kalumpung World Arm Wrestling Championship arajar Saha Moldova. Clear, I'm going to inform to each and every one of you that today the financial assistance, because one of the students, Miss Priska Pumlo, of Bethany Society, just recently she have all of them, they have secured gold medal, bronze medal, silver medal in the national game, in the state games, national games. I'm very happy to inform you that Miss Priska Pungro has been selected to represent our Meghalaya state at Slonova, Europe country. Haga kerwa bedang shan ke kong wanda shadow kha ke besong basa nong seder Riboy district lapan pau ke jing sungusi alor ke jing pembiang ke jing yarap jong ke sorkar ke benta ke jing sim benta jong ka ha kelumpung 13 Pan Pacific Masters Games ka ban salong ke kong dau kha ke balatmu ban yakun ya ke jing mare ke pa pras 4 meter, 1000 meter, batlah 1000 meter ha Australia, ha ubnai nai wing. Kalau banjur halor kejing don kam baniyo, ya kejing kersan ke bemar kajuk bat ke perlok elak ka jom ka ke kong kemoy wa alang, ha ke babaro arngut kila syak jit ban mikmat ya kari. Kuih te kalong khamsham jing ya yang te ting ting habang perkhat ngaso kumbang hala du lat ngadu jingkelmen ting ting mangani practice ru bandai kelan mat ru ngamsngo nang shu ndai da kajing ai men sim jung kuih bagi ong bawa dudu jingkelmen ya be shakmat da kelan mat ya be shakmat te lembang jing ai men sim ku jongki te ngayai contribute ke jingkelan mat ku jonga
Karibhoy District Sports Association kalekmen halor gajing job jong kilait league school hapokathan ha gajing kun ha ka state level subroto cup kabalalong ha SSA stadium ha nong ba shlong ka school men kan Christian Higher Secondary School ka school Nongjri Presbyterian Secondary School but Christian Higher Secondary School kilayo ra ya gajing job ha ge kerdan prepare ha ka ba kilayo ru ya kilat ban mi khmat ya ka jalan khlia ha gajing kun final ba Pau nam jong ka subroto kop adali kajing job jong ki ka bu ya nong rem ka batmai na ka banta kajing kop banwan ka bapen I ya kajing tibit jong ki samla ka riboy ha ki kamile kai tegane kajing job jong ini ki live ki team ban mikmat na riboy ban menta ki mikmat na ka state ban late sya ka national level lalong sya ka burom ini nama ka diga snam ha ka ba mangi tung kari hot six sport amin rakhe ya kajing hap sampai snam jongka ka Assam Rifles kala job ya kajing le kai final jong Kalumpung Sentinel Cup persha ya kajing kenhon sispa anrupusan TA 165 TA hadin kajing kon kaba ya khat bha ha gani ka sngi le don lang dau Lieutenant General PC Nair ubala sakhi kajing le kai batbet na baro artli kenhon kabal penkmen ya kinong pet kai da kajing le kai halor ka sap le kai football jong ki latip kum ka perlok jong ka North East ka Assam Rifles ka kentiu ya kajing le kai ban pelat ya ki samlana ki kampen trim bat kajing dibu an da ka batmu ban sandor ya ka sap le kai football ha ka than lengba ka sinjam kum kajing trelang bat ka bai chung butia Football Academy. Trying to promote football besides other games also, but yes, specifically football. The Sentinel Cup was revived last year. Sentinel Cup was revived last year, and we need to thank our sponsors for willingly coming forward to help us conduct this event. And as you would have noticed, the prize money is quite good compared to what the other tournaments have here. So we are looking at all these states here in the Northeast, and the response last year was good. This year it was even better. Mentapat ni pe kajing long jingman kasundang ha Shillong kajing shit kalong arsan degree Celsius ba kajing khat kalong khanyo degree Celsius kajing singam ko hau kalong nyu punyo nagi spa master ba kanai pho nagi spa ajan met kajing hap slap kalong 0.4 mm kan don kajing hap slap bat malumala bat kajing tit upar that ha ki bobon ki jaka Shwaban poi se kubukut jong thuk kubor ni pe biang se ni kimat bakong san Ang Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi balala ban penmi kam thmai hadu prak lor teli hakilai hadu sausnem balala Pendera Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi lor bijing thmu ban set yap yau Presiden Barim ka Amerika Donald Trump bat ang bagajing le don bor kam dan jaka hagisan perthei bat kiri sinchat pajba Mibnya ketenat Women and Child Development yang kejung tray hapo mission Shakti bat mission bat Salya ha Meghalaya bat an pendap yang kejung maramat ia kejung king umyam ha kabakut jung benai nai tung ia piteng kejung tray piteng kejung shem jing nong let nong wan te perlok keteng na poi sepukut jung katuk bor jung imta gajan met haru men shem yang bat pilasha kasi kublai